Twinjiye mu nkuru idasanzwe twerekeje hafi y'u Rwanda ni mu gihugu cy'abaturanyi ni mu Burundi. Mu Burundi hari inkungi ikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura yafashe isoko rikomeye cyane hariya n'inyubako ebyiri bisa nkaho bitari ibintu byoroshye cyane hari mu Burundi. Inkongi z'umuriro zikomeje kubazengereza, bamwe mu bantu bakomeje kubihuza no kuba ari Red Tabara bagabye igitero cyangwa se ari drone ya mama 23. Gusa hano nicaranye n'umusesenguzi Nikora ubimenyereye ndetse ukurikirana cyane zira nkuru. Bwana Nikora, banza wakira abadukurikiye ko nanone twinjire muri no nkuru iteye amatsiko cyane, ubasobanurire ko byagenze ndetse n'ibyo utekereza ko bishobora kuba byabaye kuri ya soko rya Bujumbura. By'umwihariko reka tugende twinjire hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Moise, hariya mu gihugu cy'u Burundi harimo haragenda havugwa ibintu byinshi cyane bitandukanye. By'umwihariko icyo tugiye kwibanda ku nkongi zibangamiye u Burundi muri iki gihe. Abantu barimo bashaka kubihuza na politike irimo kubera hariya mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iriya ngongo ikimara kwaduka mu masaha ya mukerera, abantu ntago barimo babivuga kimwe. Bamwe barimo baratangaza bakavuga ngo mama 23 niyo ishobora kuba yarashe ari amazu. Abandi bati ni Red Tabara ishobora kuba yagabye ibitero hariya kuri ari amazu. Ariko twumva amakuru n'amaudio turimo tubona ku mbuga nkoranyambaga arimo atangwa na bamwe mu baturage babonye ayo mazu ashya hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bagatanga ubuhamya bavuga ati hari ikintu babonye cyamanutse kikubita ku nzu, iriya nzu bita ngo ni galeri, si galeri harya, iriya nzu bita galeri, bakavuga ko ariyo yagize gute hari ikintu cyayiguyeho mu masaha saa 11. Iyi nkongi y'umuriro igahita itangira igira gute, igahita itangira izamuka. Akaba ari byo bashingiraho bavuga bati ati ngiye irashobora kuba ari Red Tabara yagize gute, yagabye ibitero hariya mu gihugu cy'iki cy'u Burundi. Abandi bati irashobora kuba ari 23 ndetse na twirwaneho bashobora kuba bagabye ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ariko noneho amakuru dufite ubu ngubu nyayo twahawe na bamwe bari aho ngaho nuko iriya nkongi y'umuriro shobora kuba ari ikintu cy'igisasu cyayiguye hejuru. Kirashobora kuba ari igisasu kitari cya Red Tabara, kitari cya mama 23 no mu Burundi babonye n'abakiterera. Kubera ko mu Burundi harimo abantu benshi batavuga rumwe n'iki n'ubutegetsi, ariko ikirimo cyo ni igisasu cyaguyeho. Ibi kandi bikaba bigiye gusa na ya nkongi twabonye yadutse ku kigo cya gisirikare cya Musaga. Aha ngaha yadukiye inkongi akaba ariho babikaga iki ibitwaro urutura, imbunda nkuru zose niyo zabaga n'intoya. Ariko ngo baje kubitangaza abaturage kandi barongera barabitangaza baravuga bati twebwe twabonye drone harasa. Umuvugizi w'ingabo bakari umuyaga nkuba baratuza aratangaza aravuga ngo ni umuyaga nkuba. President ngo bucara muvuguruza terekada atahubwo watangaje ibyo ngibyo ntazi iki, ntabwo yigeze aba mu gisirikare. Baratuza narongera amuvuguruza avuga toya ati nawe uvuga gutyo wasanga igisirikare utaragize gute utarakize. No kuvuga ngo mu Burundi kugira ngo tumenye ukuri kw'ikintu cyahabaye haba hari guhangana, ushinzwe gutanga amakuru atanga amakuru ko yatanze bakamuvuguruza, bigaragara ko ukuri aba yatanze kuba atariko. Ariko ukuri dufite twebwe ubu ngubu twahawe n'abantu bari baraho ngaho kuri tere, kandi abari kuri tere nibo bafite ukuri kuruta undi waje kugira gute waza kubitangaza. Bo bavuze ko babonye ari ikintu kimeze ngiki nka grenade cyaguye hariya hejuru, yashobora kuba ari kompra cyangwa se ari grenade cyangwa ari iki. Ko uranabona ari amazu wabonye amashusho yayo, shobonye ari amazu maremare cyane, na amazu maremare ashobora kuba yarageretse k'inshuro nk'eshanu cyangwa inshuro 6. Yari amazu ageretse nk'inshuro nk'eshanu cyangwa inshuro 6, kandi akaba yari amazu menshi afite ibikoresho byinshi cyane. Hari ibikoresho byinshi bihari uburyo umuyaga ushobora kuza cyangwa se iyo circuit yaba ugasanga bya bikoresho bitumye byafatwa n'umuriro, bitumye umuriro uzamuka cyane. Urabona ko hari n'amazu yacururizwagamo, nimba hari ibintu by'ibikarito, ibintu by'amabati se, ibintu by'amasashe se, ndore ko baracyana yakoresha amakaye se, biriya bintu byose bishobora gusha, biriya byatiza umurindi ziriya nkongi zikaba zatwika ahantu hanini cyane. Ni ukuvuga ngo amazu yahiye hariya turimo turabona amazu abiri, ariko ntabwo ari amazu abiri, ni amazu arenga 6 yahiye, amazu agenda afatanya afite ibyumba
ibyumba birimo ni ibyumba birenga muri 400 nimba ari na mirongo ingahe. Urumva ko na amazu ya kijyambere kandi urayabona ko ari hafi mu mujyi. Ikibazo kirara mu Burundi, barashobora kuba bubaka amazu ntibabashe gukurikiza standard, babashe gukurikizwa ibigenderwaho kugira ngo umuntu abashe kubaka inzu runaka, sibyo? Iyo irimo kubaka inzu buri igomba kugena ukavuga ngo iyi nzu ndimo kubaka hano hazanyura urusinga, ese rero ya rusinga ruzanyura hariya rurakavarinze koko? Urabona ko ku isinga ubu ngubu dusigaye tujya kwinstara zikaba ziri muri turiya tuntu tw'uduparasitike turiya dutiyo, ukanyuza mu gatiyo uburyo urusinga rushobora gutonoka ntirubashe gukorana ho n'iki n'urundi cyangwa n'amazi. Ariko urasanga bashobora kuba bubaka, barangiza kubaka ntibafate uburyo barimo bakora installation y'amazu ngo babashe kubyitaho, barebe uburyo babyitaho. Icya kabiri kibazo ushobora kubona hariya mu Burundi, si ubwa mbere nano mu Rwanda inkongi ziraba, tiziba sana mu Rwanda, no mu Rwanda ziraba hariya za Gakingiro tuje dukunda kuzibona ziba, ariko iyo zibaye irashobora kuba rimwe mu mwaka cyangwa se n'umwaka ukarangira itabaye. Niyibaye inzu yose ntabwo izisha gushira, nubwo yaba ari inzu imwe ifite icyumba kimwe gutya ntabwo izisha ngo irange, kizimya moto zihita zihagera directement zikazimya yanzu. Yego hari ibyangirika ariko ibyinshi ntabwo bigira gute, ntabwo byangirikiramo, n'ibindi bagira gute baraza bakabikura muri icyo cyumba. Ariko mu Burundi bw'abarundi nta kizimya moto bafite, nta ndege bafite ishobora kubafasha ngo babashe kwizimya. Wabonye mu Rwanda ejo bundi Parike de Virunga cyangwa se Parike y'Ibirunga, wabonye ejo bundi inkongi y'umuriro yataka, hazamutse helikopteri izamura amazi, igeze ahandi inyanyagizamo amazi irawuzimya umuriro. None wambwira ngo nkongi ijya gufata nka Parike yo mu Burundi ntiyari gushya igashira? Bari kubona iki? Niba bananirwa kuzimya inzu bazazimya gute parike? Cyangwa se bazazimya gute umusozi cyangwa umuyaga umuriro ushobora kwataka umuhana urimo amazu arenga 100? Urabona mu miji amazu abayegeranye, iyi nihiye n'indi igirite irashye. Mu Burundi kibazo bafite, ntabwo bafite standard y'amazu yabo, bagomba kureba ubuziranenge bw'amazu yabo. Eske iyo bagiye kubaka amazu yabo yujuje ubuziranenge? Deuxièmement, cya kabiri nibanze bareba bagura ibikoresho, bategeke bari abantu bose bafite ama etage, amazu ya etage, bababwira bati icyo dushaka ni iki ngiki, ni mugende mugerageze uburyo bwari bwo bwose mwese, buri muntu agira gute hagure kizimya moto. Ega hariya kizimya moto zonyine zino zisanzwe nta nubwo zinahagije, nta nicyo zakora, nizibakira ku mazu zisanzwe n'ubundi niza leta mvuga niza leta mu kugura biriya imodoka binini bizimya umuriro n'ibindi bikoresho bihambaye. Uburundi nta shami bagira wenda nko mu Rwanda aho turarige dufite ishami rya polisi rishinzwe kuzimya umuriro. Yego, hara mu Burundi ntaryo bagira, birashobora kuba ntaryo bagira, no mu bya gisirikare twe no mu gisirikare turabagira abashinzwe kuzimya umuriro, ariko mu Burundi birashobora kuba ntabyo bagira. Iyaba barigiraga kugeza ubu ngubu ntabwo tuba twarabonye isoko rya Kinama risha, ntabwo tuba twarabonye isoko rya Rugombo risha, ntabwo tuba twarabonye isoko rya Jaba risha, ntabwo tuba twarabonye isoko rya Ngozi risha, n'isoko rya Bujumbura risha. Ayo masoko yose twabonye ashya agakongoka, bwaca bakongera bagatangira kubaka. Ibi ngibi bakagombye kubyitaho, bakareba uburyo bashaka izi nkongi z'umuriro zirimo ziragenda zisubiza abaturage inyuma bahariya mu gihugu cy'u Burundi. Bana Nikora, tuvuye wenda kuri iyo ngingo twakwinjira no mu bindi bice, twinjira ku murongo w'urugamba. Reka twinjira ku murongo w'urugamba, by'umwihariko tukaba tugiye kwibanda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwinjira ahantu bita mu Rugezi harimo harabera imirwano ikomeye cyane ku gasozi bita Nyakirango. Aha ngaha habyutse habera imirwano ikomeye cyane, ndetse no ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko hariya muri turiya duce twa Rugezi harimo hakomeza kubera imirwano ikomeye cyane. N'uyu munsi yahabyukiye kugeza aya masaha hakaba harimo hakomeza kubera imirwano iremereye cyane yo kugira ngo barebe uburyo bazigarurira kariya gace ka Rugezi, dore ko ari agace k'ingenzi cyane gafite amabuye y'agaciro, ndetse akaba ari n'agace kabororeramo cyane inka, kari kanatuwe n'abaturage benshi cyane. Hakaba ari abaturage b'abanyamurenge bari bahatuye barahunze berekeza muri za Minembwe, ababembe nako abafurero bari batuye hariya muri turiya duce barahunze nabo berekeza muri turiya duce twa za Mirima. Kugeza ubu ngubu turiya duce turimo ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho, bakaba ingabo za leta bakubise agatoki kandi barabasha kugira gute kuyigarurira, ariko tuzi ko M23 na Twirwaneho bahagaze neza, batashobora kubatsinsura muri kariya gace ngo babashe kukabakuramo. Usibye aho ngaho n'ahandi hari kubera imirwano hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka ku ndege, ku modoka ebyiri kamyo
izi ni kamyo ebyiri zarimo abasirikare b'abarundi. Aba basirikare b'abarundi bari muri izi kamyo mu gihe barimo abantu bita Baraka berekeza Fizi. Baraza ngo bajye kugera ahantu Mutambara, bageze ku kiraro cya Mutambara nibwo baje gukubitana n'iki, nibwo drone ya M23 nguko babitangaje, ariko M23 ntabyo yari yatangaza, yaje kumanuka igakubita ziriya modoka n'abasirikare bari barimo bose bagatikirira hariya muri ziriya modoka. Icyo cyo cyonyine cyabaye uyu munsi. Hari n'imodoka indege abantu batari kumvikanaho ifite impanuka yabereye hariya kwa Murima. Iyo ndege yari ivuye ahantu bita Kalemi, ikaba yarivuye Kalemi ije muri turiya duce tuyobowe na M23 twa za point zero. Hanyuma iyo ndege iraza igiye kuzamuka ahantu bita point zero, yaje kuhahurira n'isanganya M23 bashinja ko yayirashe. M23 irakana ntabwo twayirashe, ariko mu bigaragara ngewe amakuru nabwiye n'umuntu uhagaze hariya point zero yambwiye ko iyo ndege ataribo bagize gute, ataribo bigeze bayirasa. Ati ntabwo twebwe twigeze turasa iyi ndege habe na rimwe iyi ndege twebwe ntabwo twigeze tuyirasa, ahubwo iyi ndege yarashwe yagonze agasozi ishaka kugira ngo ije kurasa mu bice birimo M23. Ariko ingabo za leta zatangiye gushinja M23 ngo nibo barashe iyo Sukhoi, ariko nabo bahakanye baravuga ati Sukhoi nta nubwo yigeze igwa mu birindiro byacu, ahubwo yaguye mu birindiro by'igisirikare cya leta. Ariko none ibyo ntabwo byumvikana, ni gute indege ishobora kugonga agasozi? Nyakagonga n'ibisanzwe ntabwo ari ubwa mbere. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 indege yaje kugwa hariya muri Minembwe kuri Ebenezer, yagonze agasozi ka Kanyarusuku. Si ubwa mbere ku Kiziba, mu mwaka w'igihumbi Kiziba cy'Indondo, mu mwaka w'igihumbi kimwe muri 2002 indege ku Kiziba yagonze agasozi. 2006 yagonze hariya muri turiya duce twa za Bibogobogo, naho yarahagonze. Kuko mu musozi n'ibisanzwe reka ni ukuvuga ngo baba wahagurutse utabashije kureba uburyo uhagurutse. Niba indege ihagurutse igiye kurasa, biragoye kugira ngo urase iriya misozi. Ni indege ije kurasa irabanza ikazamuka, yaje kongera kurasa ikamanuka, kandi aho yashakaga kurasa bari hasi. Ni ukuvuga ngo yamanutse ugiye gushaka kugira ngo ibarase, none ijya yongera igahita igenda gutya. Indege ntabwo igira asa gutya ngo nirangize ihindukire, indege irarasa igahita ikomeza gutya ikagenda. Yakomeje gutya nibwo yagonze ako gasozi. Bwana Nikora, ikindi kiriho usibye iyo ndege bivugwa ko ishobora kuba yamaze kugwa bitewe n'ako gasozi yaguyeho, hari andi makuru y'imirwano yerekana ahantu wenda hari intege nke z'ingabo z'u Burundi FARDC cyangwa se intege nke z'ingabo za M23 ku rugamba? Ingabo z'u Burundi hose aho zirwana zifite intege nke, n'ingabo za FARDC aho zirwana hose bafite intege nke, nta mbaraga bafite. Impamvu mbikubwira nuko ntaho bararwana ngo batsinde. Iyo barwanya ahantu ariho hose baratsindwa, kandi gutsindwa kwabo batsindwa kubera kurwana badafite objectif, banatsindwa kubera ko iyo bagiye ku rugamba ntago bagenda bagiye gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bagenda bo bagiye gushaka iki? Amafaranga. N'amafaranga baba bari kugira gute, baba bari gushakisha kugira ngo barebe uburyo bashobora kubaho. Hanyuma hari umugabo nyuma y'iriya mirwano yari maze iminsi yari muri turiya duce twa Minembwe itagaragara, hakaba iyi mirwano yatangiye. Umugabo bita Maître Azarias Ruberwa arico amaze gutangaza. Maître Azarias Ruberwa amaze gutangaza ko iyi mirwano kugira ngo yiyongere hariya mu misozi miremire ya Minembwe irimo iraterwa n'imiyoborere mibi y'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barimo bakomeza kubiba amacakubiri mu baturage, babereka ko bamwe mu baturage b'abakongomani ari abanzi babo, bigatuma bakomeza kugira gute kubashora mu mirwano. Yabivuze mu magambo makeya, ariko nagerageje mbishira muri summary cyangwa se ndabishira muri synthèse mbigira mu magambo makeya. Yavuze ngo abaturage bari muri Minembwe bafite ibibazo bikurikira: kubura umutekano, nta mutekano bafite, n'uwo bishakiye bonyine bari bamaze kugeraho. Ingabo za leta zirimo ziragenda zibahungabanyiriza. Kwiyongera impunzi zirimo ziriyongera, déplacer bari mu gihugu indani, barimo barahunga bakava duce barimo bakajya mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu. Kunyagwa imitungo yabo bafite, babonye hari abagenda banyaga inka zitandukanye, no mu minsi yashize hari izo banyaze.
gusenyerwa amazu yabo twarayabonye bayatwika, barangiza kuyatwika, ndetse igisirikare cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagakuraho amabati bakajya kuyagurisha mu yandi moko. Kwicwa buri munsi, abaturage ba Minembwe bari bamaze iminsi bicwa buri munsi, uretse ubu ngubu aho M23 yigaruye kariya gace, ntabwo abaturage baheruka kugira gute, baheruka kwicwa. Kubura hari ibyo babura hariya kubera amayira yari yarafunzwe, ariko ubu ngubu inzira zarafunguwe barakora neza nta kibazo. Kubura umunyu barawubura, isukari barayibura, isabune baraziburaga, ariko ubu ngubu barabifite. Ariko aho babiboneye nibwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye kugenda bavuga bati nta kintu na kimwe bari gukora. Bwana Nicolas, dusa n'abagana ku musozo w'iki kiganiro. Ejo ku munsi w'ejo ntago twiye tugaruka kuri ino nkuru, hari amakuru yagaragaye avuga yuko Perezida Neva yongeye gusubira i Kinshasa. Uruzinduko rwa Neva i Kinshasa uravuga iki unaruhuza n'uruzinduko rwa Kisekedi muri Tanzania kwa Samia Suluhu Hassan, basa naho bari kugenda banyuranyurana, bihagaze bite? Uyu mugabo bita Felix Antoine Kisekedi, uyu nguyu yagiye ari mu gihugu cya Tanzania ajya kubonana na Samia Suluhu Hassan. Mbere urazi ko bari bafatanyije rugamba rwo kurwanya M23, ariko nyuma yuko Kisekedi atubahirije ibyo bari bumvikanye n'uwo bita Samia Suluhu Hassan, bahise basa nkaho bavuye mu mujyi umwe. Yewe binatuma Kisekedi agenda asubira inyuma. Kisekedi yari yagiye kuganira nawe kugira ngo bongere batsure umubano, ariko agezeyo yahise amubwira Samia Suluhu Hassan ati n'abari bose mufatanya ubaha amabuye y'agaciro, nanjye ndashaka ibuye ry'agaciro. Kisekedi bahise basinye iki amasezerano. Ariko akivara muri Tanzania, ibya Tanzania byo twabigarutseho, reka tujye hariya muri Kinshasa. Akivayo directement Neva yahise agenda, wagira ngo yaragiye kumwakira. Usigaye ugira ngo Burundi na Kongo bafatanyije iki, bafatanyije imipaka. Hanyuma none akigera hariya muri turiya duce directement nibwo bahise, nibwo directement Neva nawe yahise amanuka ajyayo. Nta bindi biriya bagiye kuganira na Neva. Nibagerayo Kisekedi aramubwira iki, Kisekedi aramubwira uruzinduko yagiyemo uko rwagenze, hanyuma bafate gahunda yo kugira ngo barebe uburyo bakomeza kurwanya M23 ndetse natwirwaneho. Dore ko ubu ngubu Kisekedi yarangije kumvisha Neva ko M23 atari we wenyine ifitiye ikibazo, ahubwo ishobora no gutezana Neva ikibazo. Azi ko Buvira ifashwe, Kisekedi abwira Neva ati M23 irashobora guha icyuho Red Tabara noneho yarangiza ikaba yagira gute, ikaba yaza igatangira kugira gute, igatangira guteroriza, cyangwa se ikaba yakwinjira mu gihugu cy'u Burundi ikabasha kubahungabanya. Dore ko muri Kongo hari imitwe myinshi itandukanye. Ibi ngibi nibyo byatumye Neva na Kisekedi bajya guhurira hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Nta kindi nta nibi, nta n'urundi rukundo, nta n'iki kindi cyabajyanyeyo, ni ukugira ngo barebe uburyo bakomeza gufatanya bakarwanya umutwe wa M23 wahagurutse natwirwaneho, kugira ngo babashe kugira gute, kwirwanaho. Ndakeka nibyo ngibyo barimo baganira. Bwana Nicolas, dusa n'abagana ku musozo, ndagira ngo utange noneho isura y'izi nzinduko zombi z'abano bantu. Uruzinduko rwa Neva ndetse n'uruzinduko rwa Kisekedi zirasa. Neva yagiye gushaka kuganira na Kisekedi kugira ngo barebe uburyo barwanya M23 ndetse natwirwaneho. Hanyuma Kisekedi nawe kugeza ubu ngubu nawe agiye kugira gute, Neva nawe yagiye kwa Kisekedi kugira ngo amuhe amakuru, amubwire uko byifashe. Nuko nguko niko bimeze. Nicolas, tutarasoza mbonye ubutumwa bwa Perezida Neva kuri no nkuru twabanjirijeho kuri zira nkongi z'umuriro. Perezida Neva yihanganisha abaturage, yagize ati twakiranye umubabaro ukomeye cyane ndetse mwinshi y'umuriro wadutse muri iki gitondo. Uyu ni Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, yakomeje kwihanganisha abarundi muri aya magambo, yagize ati nihanganishije abagizeho ingaruka n'inkongi y'umuriro yafashe inyubako ebyiri z'ubucuruzi Bujumbura, ibicuruzwa byabo birahangirikira. Abasaba kudacika intege ndetse anababwira ko leta yabo igiye gukurikirana impamvu y'ibi ngibi. Ni Perezida Neva yihanganisha abagizeho ingaruka n'irankongi y'umuriro yagaragaye mu mujyi wa Bujumbura muri zira nyubako ebyiri z'ubucuruzi. Turabashimiye mwebwe mwamudukurikiye muri kiganiro. Imana ikomeze kubarinda. Moise Mure niko nitwa, nari kumwe na Nicolas. Ciao ciao.